Doktor betbet ka Apollo Hospital Guwahati, kin Sumar ki Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center, Kabadan Hajan Gora Lane, Lower Nongrim Hills, Shillong. Doktor Shamim Ahmed, consultant neurosurgeon, brain, nerve and spine specialist na Apollo Hospital Guwahati. Unsawan nakakandai trigunai lar arajar arpusan naduk kapor ko ibejemen stem haduk kapor arbeje nosngi. Doktor Shamim Ahmed unsumari bapang takli ki bapang stroke ki bamensau ka kli ki badan tumor haga jabing ki badan jingthot haushi ing butlom bat ki bapang kamet bat urendang. Doktor Dibya Joyti Bora, consultant GI and hepatopancreatobiliary surgeon na Apollo Hospital Guwahati, unsadan nakakandai trigunai lar arajar apusan naduk kapor ko ibejemen step haduk kapor arbeje nosngi. Barun sumar ki bapang kapor ki belak dan jingpang bat jingmong hau do not namar ke jingkerni dikyat ki badan tumor hau do not ki badan jingpang bampong hau kesang berupat kesang ki badan jingmensau do not ki badan mau hau pat kesang bat ki badan jingpang hau pancreas. Nakabentaban book yak appointment pilaban phone na ni WhatsApp hau no number kandai sau prasan like kandai nyau lai ba pila ruban shubuk online appointment hak website www.apollotrinityshillong.com.